Papila ra Paulo eka Filemoni. Mina Paulo, mubohiwa hikwalaho ka Kriste Yesu, na Timotiya makwerhu, hi tsalela wena Filemoni mutirhikulori la rhandzekaka, ni kereke leyi hlengeletanaka endlwini ya wena. Hi tsalela na Afiya makwerhu wa xisati na Arkipo nenakulori, hi ri: tintswalo ni kurhula a swi ve na n'wina, swi huma eka Xikwembu Tata wa hina ni le ka Hosi Yesu Kreste. Ndzi khensa Xikwembu xa mina masiku hinkwawo loko ndzi ku anakanya emikhongelweni ya mina, hikuva ndzi twa ta rirhandzu ra wena eka vahlawuriwa hinkwavo ni ta ku pfumela loko u nga na kona eka Hosi Yesu. Kutani ku khongela ka mina hileswaku ku pfumela ka wena loko u ku avelaka van'wana ku nga yisa emahlweni vutivi bya hinkwaswo leswinene leswi nga swa hina eka Kreste, hikuva ndzi kumile ku tsaka lokukulu ni ku chaveleriwa swinene hi rirhandzu ra wena makwerhu, naswona timbilu ta vahlawuriwa ti kumile matimba lamantshwa hikwalaho ka wena. Hikokwalaho, hambileswi eka Kreste ndzi titwaka ndzi ri ni matimba ya ku ku lerisa ku endla leswi lavekaka, ndzi hlawula ku ku kombela hi ndlela ya rirhandzu. Mina Paulo ndzi nga munhu la dyuhaleke, kambe naswona ndzi nga mubohiwa sweswi hikwalaho ka Kriste Yesu. Ndzi ri, ndza ku kombela hikwalaho ka n'wananga Onesimo, loyi ndzi nga hundzuka tata wa yena sweswi ndzi nga ekhotsweni, loyi khale a nga ku pfuni nchumu, kambe sweswi u hundzukile la pfunaka ngopfu eka mina na wena. Ndzi n'wi tlherisele eka wena ku ri ku rhumela mbilu ya mina ya xiviri. A ndzi ta va ndzi tsakile ku n'wi khoma a tshama na mina kwala, leswaku a ta ndzi tirhela, a siva wena enkarhini wa ku bohiwa ka mina ekhotsweni hikwalaho ka evhangeli. Kambe a ndzi lavanga ku endla nchumu ehandle ka mpfumelelo wa wena, leswaku tintswalo ta wena ti nga kombiwi hi ku sindzisiwa, kambe ku ri hi ku titwa ka wena. Kumbexana leswi endleke leswaku Onesimo a susiwa nkarhinyana le ka wena, hileswaku u ta tlhela u va na yena hi masiku, a nga ha ri hlonga, kambe a ri la tlulaka hlonga hi xiyimo, a va makwavo la rhandzekaka. Eka mina u rhandzeka swinene, kambe eka wena u ta rhandzeka ku tlula sweswo, a ri munhu ni makwenu ehosini. Hikokwalaho, loko u ndzi vona ndzi ri mutirhikuloni, n'wi amukele tanihiloko u amukela mina. Loko a ku dyoherile hi swin'wana, kumbe a ri ni nandzu wa swin'wana eka wena, swi lave eka mina. Mina Paulo, ndzi tsala leswi hi ndzexe, hi xandla xa mina ndzi ri, ndzi ta hakela. Ehandle ka ku vula leswaku wena hi xiviri u leswi u nga swona hikwalaho ka mina. Ina makwerhu, ndzi lava ku vuyeriwa hi tlhelo ra wena ehosini. Nyika mbilu ya mina matimba lamantshwa ya ka Kreste. Hi ku tshemba ku yingisa ka wena, ndza ku tsalela ndzi ri karhi ndzi tiva leswaku u ta endla ku tlula ni leswi ndzi swi vulaka, naswona ndzi lunghisele yindlu yo tshama eka yona, hikuva ndzi ni ku tshemba leswaku hikwalaho ka mikhongelo ya n'wina hinkwenu ndzi ta tlheriseriwa eka n'wina. Epafra, mubohiwa kuloni hikwalaho ka Kriste Yesu wa ku rungula, swi tano na Marka na Aristarko na Demasi na Luka, va nga vatirhikuloni, na vona va ku rungula. Tintswalo ta Hosi Yesu Kreste a ti ve ni mimoya ya n'wina.